Hadin benakaliang kakasi Students Union haka arpun reu tarik naitung arajar arpaulai kalalit ben ujor da ke ejahar persya ika Legal Rights Observatory hadin bakani ka kinhuan kala kinno badai ka KSU ka badon kti bantau jingkulmar hamadev khola kansan haka janmit jong kate ka ju kasngi kabla ujor ya kate ka ejahar sya Superintendents of Police East Khasils District kilami shibun ki jingkenno persya ika KSU kumju ru ya kabalang Kristan hapo gejala. Hakirinsan internet layoi ba shibun ki kenhun ki lapenmi shibun ki jingkeno badan ki kenhun ki bla ongru badai kabalang Presbyterian bad balang Catholic ki ba penshit ban penjulor ya ki temple. Katba ka Legal Rights Observatory pat ka bernyam ba on ke mi ki dukhat KSU anda rung sya Assam.